E bara wa be Afrika ko itena lanzoni gangona cha kota sango chechi la kuisona yanga chikodro a sangoni akona oko. Wa pika ngo mozoko uzagen a duchi lena wa gosinga na la pososu na begiti espace Catherine Samba Panza dosoka silo gochi fatene polele na duchi a teneso binando chilo na duchi banda tere. Eke mule gena la chima sango na nduni yanga chi wa gosinga che Martinez Gayu. Na yati atene ti lo solo telepade lo solo tisa awa gosinga na yati pataraso lo fa nando ti kojo tena tene ni ye dabiani ni sara mbeni limon so ti tene ni sara foto na munzuso nga na ambena itatani na ngoi so si lo solo ke tonga na wainda ti dauphin royal aye dati timbiani na bureau ti lo si ani sara foto ayeke foto so si ala so akeni amuni si asara aye da kirikiri ti tene abubanengo tini ti faso atene ni eke loso ni kisara isoro ti kubu na mbati ni koli wala mbati ni ti koli ayeke sara isoro ti kubu na ni adu ti use tene ni lo faso ni eke nga wakusala na ndokua lembe ti poto na kodro ti epepe na lege ti nye si fade ni limbi ti mu tene ti tene zo tonga so wala pakara tonga so so lo ke artiste alimbi mu na lo visa pepe so si ni kisara kusala ka pepe Nilimbi sara so tonga na ye. Bon, là sumbi ira wa gosinga ge ayegiti fana la pekucha yeso a passé. Ti tena la nyela a passé parce que récemment ali motimbi atene ubana yeretimbi nandoti banda terre. Et donc si la sumbi ti sa wa gosinga ge tena mbi expliquer na la mbi fana la pekucha yeso a passé. Bon, nandoti banda terre atene mbi ozagena simbi ke gérer visa ti ambassade ti France, mbi la mbi fazo c'est amu visa mbi kena relation ka et il y a ce preuve na étape et donc si ira là a été un bi expliquer na là que mbi ya kona na pe awuru mbi manga gito so ina la kwema parce que a commencé dans deux banda a commencé à guier quelqu'un et puis a goûté dans deux banda terre et donc mbi ko mbi étonné ti ma ti ba to ti so ala usa ke étonné a kenzoni e inga itene wa pikango pataraso amulege fade ti tene embeso ekida ngbanga ti kodro ti e aduti sezi ndali cha yeso kwe ala sara na niawe fade aikegi akongbanga si alimbi ti tene abando na ndo cha yeso kwe asi Kodro ke so dalichi akusala chi kwa chi kodro bumbi so ayiri ni atene twadera alimina kwaso to na lini wa kwasuni cheri paterne de mange agwesi azia zinde na ya chi ndo kwa bembe so ke baten chi ageni iki mulege na la chi masango na nduni anga chi wa gosinga chi majori ngongo Dalichi akusala tizingo azindena ya chibata chibonginga na akete kodoso angogolo eke tonga sosi ala so eke na ya chibumbiso alondo tonga na zo ako na akumba chukusala so eke abalaka apel abalenga na arato tizi azindena la pososo na ya chindo kusala so Belegbi ya chindo kusala so lo tonga chulumbela na ala solo na ala sa kusala ako titene ala zabe chala nando chika pachu kusala so a irine kwa chikodo ben menangia parce que là-bas que ministère timbi a kuta mingi kuta chantier donc un personnel soit gars ala qui c'est titene na mumboko titene dati ala a d'outils propres mais elle a besoin titene a mumboko na la et à ce sens que ga mumboko na la andiana na mingi na akita matériel so ida ikinani ikimumboko ako et qui a avancé à la bas bâti mais là so association ga amuna ingangu parce que là quoi qui c'est ça ni bon des fois fatigue amina découragement da parce que bon un personnel ni à la bas qui souvent il y a même là qui gars mais so à la gare à la outils d'anape mais à la gati tene à la tenba il pas que quoi na ni mingi gati tene mumboko na la donc vraiment beti anangia et kina la singila Singa lo solo eke wakwasu chibumbiso lo yenga dachi fabibe chilo na yi na yachi kapati sarango kusalaso. Le ministère des Affaires étrangères, il va avoir une vitrine. Le ministère de Afiyamba a itati soit na Kodrowande, Ghana a itati aussi à Tendel Kodronde, donc il va il y a ça environnement le ministère soit de attitude propre si on a gagné si contre-tier à ganga geti tena bani ala inga te ba même contre-tier à ganga kodro alors si tena il faudrait que il londo ton zo si tena il nous petit qui a le sous gati kodro professeur Faustin Archange pour dire dans la CC
titana il créa chikoroti et iba le comme koroti aki undanga bati minzapai il faudrait que nous donnions pas tomana Mogamo zia zende so akina yati vakati mo contribuer aussi na tenti seni na ti kodro parce que ton place aussi salte a zende a ondoni risque ti kobela akeda aussi mingi donc isa goigoy isa fanatisme il faudrait que il nous donne zo ako poli ako wali ako ti te de mu pe koti ti kodro na zoni pialo so dans la société tena il sera si kodro ti adatona pendant la conquête ti ando. La kwenda licha kusala chikwa chikoro so eke bia chikoro fosi akon jitwa de kasi ya gerani na sese ala so eke sala kuzala na ndokwa bia so abate chi ala so echingango asinala agwesi azia zende so eke na dawachi garachi miskin ngana avenue kuduku eke mulege na la chi masango na ndoni na yangachi wagosinga chi Eric Vudakba kapati lugulango azende na yati agbata sote na operation kwa chikodro mbala ko tena gwe na uzu na leketi nzuri sango kusaka tala susi aika muzu voko soka ndu kusati benik baso abate timu mboko na la suiti ngangu asinala ngana tenti lengo sobo na Afrika aike gara ti miskino susa kena ya bavaka oku si agonda titene aunzuni pupu na lapo solango gomba ya tinzeso ekeda si singo tala so aika muzu voko ndu kusati benik baso abate timu mboko na la suiti ngangu asinala na garati miskin aketi kiritene na tisango tibeti kodo tibi Afrika fusar konstwadera suli titena agbata ko tibi Afrika adutinzoni ndokwachi gbenegbe sosi akemu maboko nazo sosi ya pakara Josiane Lina Bemakasuya ina ndoni akesara kwa na legechi bangondo chi biachi kodro na asamedi asara kwa chikodro sosi aketite na zizende na yachi ndososi iduchida ndososi angoroi aketonga sosi na mungo yanga chigbenegbia igage na marché chi miskin na ndapre so chitene izia zende na terre chi gara chitene vraiment joli duchi ya gana chi gara so na bango ndo chi mibiba déjà engouement chi personnel chi ministère chi action humanitaire chi solidarité na chi réconciliation nationale so la kwe tonga na gbenegbia unda chitena la sigi chi sarangwa mbena ye ala ke londo tonga na zoko. Donc, on a tout ça la petite bague, bâti à collecti à Kege depuis d'après ça. La salle est Sarah Kwani, donc Kwana Tamban Johnny Ming. À la Inga, Barak et de ça, d'autres du temps à la cuisine ti, à d'autres du temps à la salle à manger ti, c'est-à-dire qu'il y a d'autres propres. Mais là, tu garati miskin à Kena Vundu na be, ando sosi à Zini, tu tenais Angu à Swada, à Kenila si bâti à Zende à Keda. Sosi à Lochi, à Sarah, c'est un goût à Pana Pikawe, les gars, tu tenais le on à Kedape. Et akengba akegana gbacha zende akegana kobela aussi na terre population et déjà que tu tenembi du chi reconnaissante na pengba kwa sosi a kota ziko droza na cc lola lo ke mama ti ministère ti donc tongombera chimbi ya kiti tenek benek bia le sara déjà mingi mais il faut le continuer ti tenek le gi encore ambena gbacha gbakuru ti kwa ta mulege na ite isara kwa na legen avec biliteneti kiringo singila mingi ti baso ndoti kango itala akiri awumini zoni pupu asa kwa mi pendra igaso kama iba ngasa gi pendra iki merci ministère action humanitaire saka kwa ndo garati so mu merci na la mu merci na ministre Bemakasuya amunga saka kwa ndo garati mu merci na lunga sala dabeta ndo garati miskita saka kwa ndo chila so kizini ko bagu ngape una la gouvernement banga ndo beti garati ni biati kodro lo zambili njoni kodeti kusana sese titunam lengeti kodro a copier ni voilà à la mandaniti chaque samedi et que tarati tune izia zende na tia vaka si ditna senia aita so akesa kusana ndo kwaso akebando na ndo teneti mungombo kuna azuseti ngangwa sinala asara c'est vraiment kwana tambla pendaminge atondani na ngusa kusana ndoni baluse na ndoni ota so aza gereti opération kwa tikodro na sese na bango ndo tibia tikodo tibia Afrika fusa arkonge twadera ndukusala tikbelik baso abatenti mungombo kuna la suiti ngangu asinala anze pepe timbala ko tisara akusala ngangu tulungula azende si amolenge tikoro tibia Afrika alimbuti dutinjoni ngati kangaliki na ambini abomati akobela imbala kona chi kwa chikono sai kitene azi azende na yachi bataji bongi bembia bwino ya pandena la kosa kisala kusala na terachilo agwesi atamula na ndochi ando so asoroni titene azi azende ngana asalete so ekinambegenika eke mule kinala chi ma sango na ndoni na ngachi wagosinga je egojis pembuya akusala ti kwa chikodro ayeke gofade so na nduzu mingi na yati batati bongi
na ala poso oko na ala poso zokwe ayeke mu tere ti lo na ya ti akusala ti zingwa zende so ti la poso so bumbi ti bemengondo na ndö ti akusala ti kua ti kodro so na lini gbeyon gbia bono ya pande ague da ti tambula ti ba tongana e akusala ni ayeke tambula na gara ti combattant akusala ti zingwa zende ayeke tambula pendre mingi na mungo maboko ti brigade ti intervention na ti répression ti garani na damandango mbeti ti miskin ye ni ayeke ngangu kete akusala ti zingwa zende ayeke tambula ka nzoni pepe ayeke ndali ni lasi gbeyon gbia mokonzi ti kua ti kodro amu yanga na kota zo so ayeke ba no na ndö ti damandango mbeti so ti sara kue ti tene akusala ti kua ti kodro atambula na ya ti damandango mbeti so si ayeke na building administratif si bumbi so ayeke bembendo na ndö ti akusala ti kodro asika ti ba akusala ti zingwa zende so ayeke tambula ka so ayeke awakusala ti administration du territoire nga na ala ti protection civile si ayeke zia zende na ya ti gbagba ti ndokua so ti mokonzi ti kua ti kodro lo fa so alingbi kua ti kodro akiri na peko pepe ague gi na nduzu mais kwani ayeke ti kiri na peko pepe mais bien au contraire ayeke ti tene ague gi na nduzu parce que na ya ti 7e république là e tene ye kuâ doit ti changer mentalité a changé sarango ye a changé et mungo maboko na kodro aussi a changé il faut ikuti tene kodro la mu ye na ye ape mais hinga ye so e peut ti sara ndali ti kodro ti te ti ngangu ti kue ayeke na lege ti kua gi na lege ti kua la e lingbi ti ma e kodro ti ni la na bangondo ti gbia ti kodro si lo za na sese kode so airi atene ayeke kua ti kodro me ayeke ti tene gbo ni ngangu ni la laso e si na mbâ e ti combattant na mbâ e ti 8e akua tambula ka nzoni e si na mbâ e ti lycée de miskin mo mu croisement marabena mo gue jusqu'à ti si na mbâ e gbeni na mbâ e ti mirandela mbeni kota bungbi so airi atene RSC so lako yeke pika sako na li ti ala sara kua mingi na devant ti lycée de miskin na e profite e li na ya ti gbagba ni kai ere proviseur ti lycée ni e gbo tongana ti lo e tene kua ti kodro so ayeke gi ndali ti ambeni apete ti tamo ba ya ti la cour ti lacrosse so vraiment ayeke gi na zende na azende ni na devant ni kue tamo sika ndo ti temo za hon ti mo ayeke ape mo za gere ti mo ayeke pepe pourtant da ti lacrosse so ayeke ndo so si gbia ti kodro apika li ti lo da na lo sara ni ayeke pendere ayeke aga na popo ti da ti lacrosse so ayeke pendere mingi na république centrafricaine mais azo so si ayeke sara kua na ya ni il faut ala mu tere ti ala ti tene ala leke ni ala entretenir ni e tene alongbi tene il faut ala leke alango so classe par classe ala bungbi tere ala yeke entretenir na yeke leke ya ni ayeke leke na gi kue ayeke balaye sale il faut aduti ti nzoni il faut aduti ti pendere te ti ambeni na kodro wande ayeke sara e ti nzoni tongaso si peut ti sara pale mange ayeke dape na mbâ e ti building administratif e hinga so building amu aministère mingi oku kue mais te ti e mo si na building zende ayeke da ni lasimbi tene il faut aye soko arrêté il faut e bando na ayo ape mais il faut ala so ayeke na gbe ti mbi kozo afa tapandi ti kua ni la laso mo ba building administratif vraiment ayeke pendre e sara kua ngangu e sara kua jusqu'à na mbâ e ti peko ni akota azende so asigi e fani kue na e gbo tongana ti ala so si ayeke na chantier ti wapi na mbâ e peko ni so ala mu anzende asese atuku na gigi me ala zini pepe asara si azende akiri asigi na ndöni aga oto ni la e tene na ti lango so il faut ala zini e leke ndöni aga pendre ndali ti sabango ti kodro ti république centrafricaine ala so akangbi ndende asara kua na ya ti akita kodro e pika sako na li ti ala e tene na ya ti lango so fade afini amakunzi gbata ayeke ba gigi ala so airi atene awawango ti arégion ayeke ba gigi na kua ti ala ayeke ti mu ngangu na kete kodro ti akoko si kodro ni alingbi ti mai na lege ti poro so ti décentralisation so gbia ti kodro amu be ti lo amu kate ti lo aza ngangu mingi e duti tongana ndo ako ayeke na ndö mama tënë so si kodro ti be afrika tongana mbâ ti lo asala biri kota lango ti croix rouge na ndö ti dunia mobimba ti ngusakusa na ndöni baluse na omene ayeke tonga so si kundu so abâ tënë ti croix rouge ti begua aleke rege ya ti mbeni tambula na bikua oku ndali ti kota lango so e yeke mu lege na ala ti ma asango na ndöni
aikenando kota mamatene so atene ibumbi tere na ya asarango kusala timungo mamboko na azo si ala so aike sara kusala na beti ala ako tikulusu bemba agoda tibata tibegwa agoda tisepela kota lango ti ala aikena lege timini kapati tambula so si amulege nala tifa angangu ko susi ala so aike awa mungu mamboko tukulusu bemba aike sara nduru na tere cha mulenge tikodro na angu susi akpale aike danga na akota akpale tia biando so akisna ya kodro aike minika paswa mulege nala tisara kusala titenala dutina ya be oko ngana kusala ndindi susi ala aike sara na ya ndoye tene tala so asna ya akpale lango tila so ake lango ti celebration ti journée internationale ti croix rouge to so yingani ake sala ti dunia mobimba ngali ga ko na kodro ti na be Afrika a comité ndende kwa ça que na bonginga la kete kodro akisa célébration ngani la si inga a volontaire ci comité ci croix rouge ci comité ci begwa il kinga aussi capacité tene ifala gigi anzoni kusala sosi croix rouge asani na ci be Afrika yeso ke gina pekona ke ko joni ci fa am volontaire so que ça kusana na ci comité so ci fa lega ko a kusala sosi croix rouge akisa na ci vokongondo ay mungo maboko na sensibilisation ndene kwa sosi ikesani na ci comité so ake lega ko ngoiso moni titene ifana gigi ti Fabian so ba meni kusa to so a existe bien na ci comité ci begwa matin chingu so atene uni dans l'humanité so ibumbi titene imu maboko nazo sake ndo na teati to mbela ti ake titene aitati so kwa ke bai wala so kwa ke ba ikesa renoche na ci comité so croix rouge ake tilo a politique croix rouge ake mu maboko na zokwe e ke ti sa zokwe titene to na ya ti sewa akoko volontaire croix rouge wa sécurité croix rouge akina tse wakoko akimwande lege titene eviter so kwa ke to na mena bale so petit galati sewachi e faso kapati sepelango kotalango tukulusu bemba swasara nanguso na kodose tipe Afrika aini mingi atambla na batati beberati sosi amuleke na la so aikena yati akusara ndende tikulusu bemba tifa angangu ndende susi amulenge tikodoso aikesara binalati momboko na awa be Afrika nanga aiketi zuku ngana ndo angangu akusara sosi losolo za gere tikulusu bemba ti dunia mobimba na sisi so aike pakara Henri Junior Egwe fadiso na ngingele sango chi dalimenti be Afrika. Gengele sango chi dalimenti be Afrika ndali chi pialo chi bumbi chi agbako do poto mamboko na Fondation Suisse des Minages ngana société Gozami so eke chi batene chi le kerengo lege so alono na bege chi boa ti sina bokaranga na lege chi bangondo chi bia chi kodo Faustin Archange Toadera eke chargé de mission so eke bandonando chi pialo so Abdel Djoukar Fotor si azianga chi kapati kusala so na bege chi hôtel chi ville chi boa wagosinga chi Roland mande kuzu eke fatena ina ndoni adushimi bitena le wa terana ngbonga miambendali cha sangoni na yanga ti munzu France kodro ti boa ayamba matanga ti zingo yanga ti akusala ti lekerengo leke so alondo na boa asina bokaranga kota matanga so abagigi na gbetile ti akota so ti kodro so na poponi molimbi ti wara lo so lo gana ereti ndokwa gbenyo bia so ake bando na ndo ti lekengo alege ngana sarango akota kusala Abdel Djoukar Fotor so na yati mungo tene ti lo logo na mingi asusu kwa aduti na yati matanga so na lo fati lo tene kusala so akeye so agbubeti biati kodro kota wa fango metiti konde pakara Faustin Archange Toadera so lo eti lo ti tene alege aga penderesi amulege na wa be Afrika ti tene ala tambura yamba aduti ti komandati nana mambere ya pakara Rita Mirabel Saravenda lo fati lo tene beti lo akenangia na lo musingila mingi na asusu kwa ake munga ngutala ti sara kusala so mbili na mbaje ti biati kodro ngana ngoro biati lo nganga ti lekengo alege so amulege yamba na alwa be Afrika so ke na boa ngana bukanga ti tene ala sara akusala tiala biati ya kikota ti so gouvernement banzoni à travers l'Union européenne qui a appuyé ti tene lekerelege so parce que petit un développement sans que tu tenais les kerelege ti ya les kerelege a fait partie du développement tu contrôles et na cha on a pe ko ti lege ni abuba ta tene et biati kodro ayida
ambako na Union européenne na itati fondation suisse soit yeda chigaji sara kwani et beti ya kinangia kenchi so population aussi beti la inangia ki tambulandi normalement librement tu na à occupation chala aussi ya que éviter aussi à katia à braquage soit que bani na localité ni à que permettre na a force ti aussi ti sillonner ti sara patrouille aussi na yashi zone aussi kota matanga so yangani akanga gi na fango bongo ti mulege polele ti tene akusala so abagigi nanga amulege na awa mungo maboko ngana lusolo gana ereti ngorobia ti tene ala batongana si akusala ni akitambura